A ovi komentatori na BHTV, ja ne znam gdje ih sastavši sve. Jedini komentatori na svijetu koji nikad ne pričaju ono što se dešava, niti prenose utakmicu. Oni samo nešto pričaju bez veze tam oko. Nikad ne prenose utakmicu pravo, niti o nečem govore, pričaju, bez veze samo. Ne znam kad će više malo promijeniti. Kada je Srbija bila dosta konkurentna na reprezentaciji Sjedinjenih Američkih Država. Ponovo Lebron. Bez veze, znači, ubiju ti pojam u sportu, a kanal da gledaš utakmicu. Nikad ni o čemu konkretno ne govoriš šta se desilo, nebitno koji sport. Nego uvijek nešto okolo, ljudi igraju, bore se, ma nema to nikakvog prenosa, on priča kako je neki igrač nešto prije 7 godina radio. Ne znaju, ja vjerujem da ne znaju nijedan dribling, potez, nešto, kako se to zove, šta je igrač uopšte radio. Ništa. Eto, hoćemo pričati. Da čujemo baš komentar. Kakav show time su priredili Amerikanci u drugom poluvremenu, posebno 110-84. Briljantan tim, zaista. Ma ne. Srbija se borila koliko je mogla, pogotovo prvo poluvrijeme, ali protiv ovakvog talenta, napadačkog prije svega, protiv ovakvog tima, teško da će iko moći na ovim 33. ljetnim olimpijskim igrama u Parizu. Rapsodija Amerikanaca, pogledajte drugo poluvrijeme, 26